tu de bata pardingan basa anggiat batong tua kari na mangihut dililidador na pahupunamion. So kami sian pasaribu tulang mangihut muna manang tulang rorobot muna. Oh, lo tulang. Saya ditupak di batama ulo tua kari na sada tua kari na mangihut. Ima na boy tardoko kami butima. Matutu. Boleh tema satokin. Ya Joshua and Hannah. We are Bonatulang come again to you. As we introduce to you, Bonatulang is a group family of your grandmother. Listen me. Bonatulang is a group family of your grandmother of your father. Yeah. And Tulang, a group family of your mother. Huta Barat, Stompul. Okay. Now we bring Batak say Ulos. Ulos is a culture of Batak, traditional. It is indicate that Ulos is slang and white. It's symbolic that God, we hope God bless you, lang and white in your life. And we hope you get son and daughter as soon as possible. And then finally, we say to you, Jesus love you, Jesus bless your new family. Amin. Di sojong-jong dohami, tulang muna, bona tulang muna, tulang rorobot muna, rajai pasaribu. Gabi tulang. Abang beru, naburju, naberu. Dilas nirhamunai, di pabotoh kamu tuhami tulang muna. Rohami dison merlas niroha. Ima tutu, ima pahupunami. Naung majalo parbogason, sian bagas joron itu hatta. Amang beruku naberu. Tangyang don naboy pasahaton nami. Asa dohonon nami masang don si tua-tua. Asa hador haduk kang mena tubuh-tubuh ni lebu. Ador hati tima tubuh-tubuh ni horbo. Penggeng saur matua ma amang boruku doho na boruku. Pai ring-ring pahopu. Saha tu namar nini, saha tu namar nono. Matutu. Dison hubuak kami ulos nagajang, ulos sitoro prabu, ulos nahapal. Parhitiado namang boru na boru dalam nami martang yang tomat-tomar tua di bata. Asa anggiat di sahapon. Tutonga-tonga ni keluarga ni pahupun namion. Asa sahat masangon ni dok ni situ tua. Bisar matani hari, poltak ma matani bulan. Tubuh madina sida boru nama lomasari. Dohot anak naboi panukunan. Matutu. Jadi buat pengantin ini tulang tidak pandai ngomong bahasa Jerman. Yang bisa cuma bahasa Toba asli. Sekalipun nanti tidak dimengerti, mohon tanyakan sama mama ya, biar diterjemahkan. Ya, ini datang di sini opung karena ikut bersukacita, membawa doa, harapan dan doa opung di sini. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Cuman itu saja pesan dari tulang. Dimanapun nanti kalian berada, andalkan Tuhan dalam keluarga. Amin inang. Amin. Asa dohonom masangon didok ni si tua-tua. Asa tubuh malaklak tubuh si koru. Didolok ni purbatua. Tubuh anak tubuh boru mahamu pahopunami. Dongamu namai sormatua. Matutu. Jadi open waeng amang pada nami. Tetapi jodi amu. Gabe amang boru gabe. Molotuk pe tulang, terbaik kami. Merbunga-bunga jari di tanganmu na tulang. Di patikianon. Songon nedokonnya tua-tua. Dak sudah pulung anggos jadi balia. Gabe Dak sudah tulang. Siberon nami sesadia. Molotuk pe songon di sepanupan nami tuhamu tulang. Di sure horong ni ulo nami las marohamuna las manang daging muna buti matulang Gabe majal horas samang baru nami di pangidua munai hujalo hami mai dohot merdongan dame dohot las gerohan amin tulang tay. Muliatin